खुरमजरी ISTV की पाउ मियंग ताबिरी बसिंग ताराम नौजरी अहमद मरुब पाउ ngasi ahing nongyai dagi achunggi economic blockade tawragani haina lauthokkhibada ngairi oil pump kaya thonglon khibadagi thau phangna da bhaure Manipur da tourism chawkhat hanaba maikai khudingmaktagi angamba thodang lomina batangai fade haina works minister Dr. K.S. Ratan Kumar na phongdokre amadi Manipur State Cooperative Bank asi athubada core banking solution leibaga loinana ATM booth ani amadi branch mari hanglagani haide Pau Santong Pijari. All Travel Students Union Manipur Achumna Chingda Ladiba Contract Oja Chaniga Marifutaruk Amasung Edok Oja Chahunga Kuntraum do regular Tahalo Sedul Trarki Tonganba Commission Amalinkalo Janim Samadi Assembly Secretariat Ladiba Sedul Trarki Backlog Posting Mention Bio Haina Chahi Anirongi Mamangdagi Dabi Tauduna Lakibadu Ngasi Pauba Manipur Sarkar na Thawibide Haiduna Penda Pongtuk Tunangasi Jungi Tang Kunganito Emadi Kunga Hundogi Lonaba Ahing National Highway Singda Matam Kaktan Economic Blockade Chathargani Haina Ngarang Lauthoki Badangari Ngaida Ngasidagi Hauna Impali Mapam Kayada Ladiba Oil Pump Khara de Thong Hangna Kidre Oil Pump Kharana Ayukta Thau Piba Horam Laga Petrol Nil Haina Thaduna Petrol Piba Lepkre Thau Piriba Atopa Pump Kharadana Miamna Thau Longnana Banusha Marakta Q Leptuna Laineri Amaromda Jathagadori economic blockade asigi khudong chabal lauraga oil pump singna maning makha tamna sel tanbagi thabak chatharklabadi achumna yengduna leiroi haina phungdokpa leikrabani Amaromda hauji phawbagi oinadi sarkar asina kari phirep laurabagi haiba miyamda khangan balaitri Manipur da tourism chawkhat hanaba maikai khudingmaktagi angamba thodang lomina batangai fade haina works minister Dr. K.S. Ratan Kumar na phungdokre Manipur State Film Development Society gi auditorium da pangthokhiba lising machamapal nifuga mari ge June kungani thoi da kangla tombi da sokna khiba anisuba lanjaw ge Lift of Imphal sees a milestone 109 landpham ningsing thoram da minister na wafam ase phungdokhibani Manipur Tourism Forum amasung Second World War Imphal Campaign Foundation sin bathoram asida Tourism की Parliamentary Secretary Mairenbam Prithviraj, Tourism Director Shyamlal Punia, Manipur Tourism Forum की President Dr. T.S. W. Sarugya के India की पुवारीदा नेताजी सुभाष चंद्र न लुचिंगबा Indian National Army ना मोइरांगदा इहान हानबा ओइना मचु अहुं की फिराल चिंखत खिबगी वारी CBSE की सिलेबस ता हापी दबदा पेना दब फोंगदोक नखि मिनिस्टर रतन कुमार न मखा तारदुना मतम अमदा चिंगनुंग ओइना लेरंबा मणिपुर ngasiदे इंडिया की नोंपोक लेबाक सिंग समना नबा मरुएबा मफम ओइरकले मरम असिना मिपुंग खुदिमंगना लम कोइबा सिंगबो पुंगनिंग चिंगसिलहनबा होनगदबनी हाइके Paket na iba masigi activities World War II mari leina ba masugumba mayam asina amukka hena masigi maru oiba asi akoi malemda masi khangan baga loina na atuki matik akoi punna mana akoi na haina riba akoi gi tourism destination ama oina na bagi manglan asi soidana maki Manipur State Cooperative Bank asi thani ki manungda core banking solution leiragani haina ISTV news ka unabada bank asigi managing director Ranjan Yumnamna phongdorgli mahana makha taraduna bank asina miyamda loan pibagi thabak su paikhat pa hore agriculture amadi masiga mari leina ba amade Tractor lobana chingba loan piba ki thabak chathari bank asigi ATM booth ani ahanba oina bank asigi head office amade Imphal East ta thamlagani haina phongdorgli MSCB na loan se handak marak piba kan haure masida khoina piriba loan sing se ayambana agriculture related oiba khoigi farmer gi activities sing fishery gumba piggery gumba to tractor loan sing me ama piba khoi hojik haure khoigi ISTV gi khoigi khuthang da khoina haijening base public na su tractor loan ki khudong sa base khoi MSCB dagi lobiu haibisin Mana makha taraduna more khwairamban kaithel da leiriba ima kaithel Churachandpur district ki Saikot amadi Senapati district ki Paumata block bank asigi branch mari hanglagani atopa branch sing su mafam chabada hangnana ba board member sing na khanari haiki ahanbada more da khoigi strategic oiba place ama khoi commercial hub ama oir kadawribani na masigi advantage se lawraga khoina more da site already identified ore khoi
हंतक की था नत्रग मथंगी था सिदा कोई ब्रांच से हांगदोकनब सेम सादुना लेर अदुगा कोई इमा मार्केट कोई ख्वाइरंबन बाजार दे लेरिबा इमा मार्केट की फर्स्ट फ्लोर सिदा स्टेट गवर्नमेंट ऑलरेडी कोई प्लॉट अमा आइडेंटिफाई तौरगा कोई खुदसिनरे मसी कोई आइडेंटिफाई तौरे अदुगा याम तुना इंफ्रास्ट्रक्चर कोई ब्रांच से हांगदोकनब कोई खंगलक लेरे All Manipur Working Journalists Union Sinduna Nupi Singtagi Oiba Ahanba Press conducted tour ama Moreda Chatkiba Tang Kundagi Amzugi President Wangkhemcha Samjai Amadi Amzugi Vice President Oibedanatana Indian Journalists Union ki General Secretary Ratan Luangchana Luchingba I Paugilamda Thabak Tauriba Nupi Kungamathoina Sarukiabatim Adu Ngarang Numidang Imphal Yorakre ISTV News ki Nupi Mangana Sarukiakibatim Aduna Moreda Sagaliba Integrated Checkpost ki Phibam Yengsinke Integrated Checkpost post semgat sagat paki thabak adu khumang choksna leiramba thengnaki khongchat adu da border outpost ki nauna semgat sagali ba mafam suyeng sinke Manipur ki इतिहास का थादोक नबा याररोय दबा तमुदा लैबा थोबी पाट हायरगा खंगनबा मणिपुर की यामना निंगसिंगनिंगाय ओइबा मफम असि सेमगत सागतपगी खुदम अमता लैरमखिदे मोरेदा लैरिबा आर्मी की सीओ यावना इंटरेक्शन प्रोग्राम अमसु पांगथोकी आर्मी की माइकैदगी मणिपुर की जर्नलिस्ट सिंगा मखोइगा अफबा मरी लेहनिंगबगी अपांबा फोंदोरखी अमरोमदा हॉलैंड फाइदा स्मार्ट सिटी साननबगी मफमगी चय नरिबा फिबम सु चत्तुनेंग सिनखे ISTV न्यूज की कांगबुना फंगलकपा रिपोर्ट की मतुंगिना Howland Pai Ningthona Pongdorpada Lising Ani Maridagi Kundaba Hokiba Howland Pai Village Asigi Marueba Sinpamde Jum Cultivation ni Mapamasida Smart City Semgat Payaning de Masigi Damakta Mari Lena Bamio Sinda Memorandum Pishin Kibalaire Madugi Paukum Hausi Power Chapchana Pangdre Smart City Sembana Kul Asiki Yellow Mishinda Akan Bazating Pigani Haibagi Mipaiba Village Sipna Pongdorki Yumlo Nabalebak Myanmar Nangam Kagi Sambal Kaba the Henjilakri Basi Manipur Sarkana Yangsin Haningi Haina Manipur government smart city sagat kani haine yam akan bamiyang thamliba Holland Pai village ni akhoi Holland Pai village ki chiko unadana akhoi gi smart city sagat pa pamba pamdagi matangda akhoi wari kaya sanadana akhoi gi village chipsinga unari akhoi ISTV bawgidama bijape Holland Pai Gujarat की शासन गेर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी मनुंगदा सफारी एरिया हाइदुना लंबी कया थमदुना लम कोइबा कया गाड़ी द कोइहंदुना मदे मफम चाना फार्म कया मनुंगदा लैरिबा असिना स्टेट अदुकी चावरबा इनकम कया लाहुरी नरेंद्र मोदी ना चीफ मिनिस्टर ओरिंगै मतमदा गुजरात के चीफ मिनिस्टर ओइना चही 32 शासन तौरिंगैदा हाइरिबा मफम असि सेमगलंबनी बीजेपी युवा मोर्चा मणिपुर की प्रेसिडेंट ओइना मलेसना लुचिंगबा कांगबु अमना हंदक गुजरात चतुना चाखो थौरांगी फिबम यंगसिनबदा मफमसी थेंगनरखिबनी स्क्वायर किलोमीटर 450 रोम पाक चावबा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी असिगी मनुंगदा एशिया पिक लायन हाइरगा खंगनबा नोंसा मखल असि मरंग कायना लैरि वाइल्ड लाइफ सेंचुरी असिगी मनुंगदा सफारी हाइना किलोमीटर 15 रोंगी एरियादा टूरिस्ट कयाना सरकार न पीबा गाड़ी सिंगदा फॉरेस्ट गार्ड सिंगल लोइनाना कोइना चतुना नोंसा अमदी सा मखल कया येंबगी खुदोंचाबा पेरि गाड़ी अमदा लुपा लिसिंग मंगादगी निपान फावगी चांगदा लहौरी मसिदा नतना हेलीकॉप्टर चटपगी खुदोंग चाबसु फंगली सेंचुरी असिगी मनुंगदा प्रोटेक्टेड एरिया नतबा मफम कयादा लनाई मियोय सिंगदा हैनौगी फार्म कया तौहंदुना अचौबा सेंदा लंबी अमा ओइनरी फार्म असिगी मनुंगदा मियोय कया लैनबगी मफम सुपीरी सेंचुरी असिदा टूरिस्ट सिंग लाहनबा खक्ता नतना लनाई मियोय कयासु फार्म तौदुना हिंगनबगी अचौबा लंबी अमा पिहौरी पहले इतने टूरिस्ट नहीं आते थे यहाँ पे अभी जब से अमिताभ बच्चन साहब आए हैं ना तब से बहुत टूरिस्ट आने लगे हैं यहाँ पे मतलब दिन में 20-25 हजार टूरिस्ट तो आ जाते हैं यहाँ पे स्पेशली मोई की लायंस नोंसागी दमकता मोइना सेमगलगा थंबने अदो मसी अराउंड 300 स्क्वायर किलोमीटर मुक चावी अदुगा मसी की मनुंगसिदा जस्ट अखोगी टूरिस्ट स्पॉट नतबा की टूरिस्ट की दमकता नतबा मोइना एनिमल फ्रेंडली मैन एंड एनिमल पुनः लेमिनबा याबा अदुगी सु सिंदना मोइना सिदैसिदा मैंगो फार्म तो होली चिकू फार्म तो होली फार्मिंग दी आम लेखरे हमारा ये केसर केरी का फार्म सारे हिंदुस्तान में फेमस है सौराष्ट्र में फेमस है और ये फार्म से हमें पूरे साल की हमें रोजगारी मिल जाती है वो तो ऐसा है तो कोई बड़ा फार्म है तो बड़ा कमाता है छोटे फार्म वाला छोटा कमाता है लेकिन मिल जाता है और अगर 2 एकड़ का जो फार्म हाउस है तो उसे 1.5 लाख रुपया मिल जाता है 1.5 लाख रुपया मिल जाता है
भारतीय जनता युवा मोर्चा की प्रेसिडेंट लुचिंगबा कांगबोतुदा वाइस प्रेसिडेंट युमनाम गोपी डॉक्टर वाई अंतास अमदी मेंबर अहुमसु सरुयाखी खोंगचत अदुगा मरी लेनाना मलेसना हाइखिबदा मणिपुर दसु टूरिज्म इंडस्ट्री दगी चावरबा इनकम क्या लाहनबा मणिपुर सरकार न होनगदबनी मणिपुर दा लेरिबा चिंग पाट तुरेल अमदे निंथि जरबा मफम क्या सेमगतुना टूरिस्ट सिंगी पुनिंग चिंगसिनफम ओहनबे याय हाइना फोंदोरकली सिगी वाइल्ड लाइफ अखोई सेंचुरी सिगी लेरिबा फिबम से सिगा अखोई मणिपुर की कैफुलम जाऊगा चांगदनबददी याम सेंगा याम खेनगनी अमदी सिदैदा अखोई याम इकाइनिंगाइनी अदुगा सिदा फांगिबा पोसिदी सुमनगी लायोन गुंबा अदुगा टाइगर गुंबा खरा खक्तनी अदुगा अखोई मणिपुर फांगी सि पृथ्वी सुपंग फंगदबा संगाय हाइबा जीव मखंदुनी मसी अखोइना टूरिस्टिंग चपदा संगाय सि येंग सुपंग फंगदे अदु हाइरिबा मोइगी लेरिबा फिल्म सिगी सराउंडिंग दा मोइना सेमी पोसिदी सोइदना टाइगर नोक्सासी ओ फांगी अदमाइना अखोइ सि ओहनबा फंगगदी पीपल सिंग लाखपदा अतोपा कंट्री दगी अतोपा साइड दगी आउटसाइड दगी फॉरेनर सिंग लाखो मतमदा संगाय सि ओहनबा फंगगदी अखोइगी लेरिबा कैफुलम जाउ सकम से अतोके मतिक ममिंग चटकनी हौजिक मणिपुर की काचिन कोया सिनबा थुंगना पांगथोकलिबा ज्वार मेला सिंह असी पालिबा सरकार असिना खंगसिन उसिनदना लेरिबसी ऑल मणिपुर स्टूडेंट्स यूनियन एमसुना कंडेम तवी हाइना महिरोलुप असिके इन्फॉर्मेशन एंड पब्लिसिटी सेक्रेटरी लाइमयुम सुरबालाना थादोरपा चेरोल अमना हाइरे चेरोल असना मखा ताना तसेंगना मेला सिलिबा मियोइसिंग असिना तोंगान तोंगान बा ममिंग मथा कया थोंजिंदुना मरी लेनाबा डिप्यूटी कमिश्नर सिंगदगे मेला पांगथोकनबा अयाब लौरी अमदे मसिदा डीसी सिंगनसु अयाब पेरी मरी लेनाबा डीसी सिंगना पीरिबा अयाब अदुदा यावरिबा आइटम सिंग अदुगी मथक्ता तोंगान तोंगान बा जोर मखल कया हबचिंदुना मेला सिलि लांगलिबा सिंगना नमथा की थबक थौरम कया चथदुना मेला पांगथोकतुना लागले परमिशन पीरिबा डीसी सिंगनसु निंगथिना मॉनिटर तौदना नाकोइनना जोर मेला पांगथोकपा सिदा तेंगबांग पीबगी मवोंगदा तुमिना लेसिले मेला पांगथोकनबा होनाबदा सिलिबा मियोय खराना पांगथोकदौरिबा मफम अदुदा लेरिबा मियोय सिंगदा क्लब की अमदी मेरा पाइबी इमा सिंगी मफमदा मॉनिटरी असिस्टेंट फंड पीगनी हाइना पंगथहंदुना ममलियामलबा क्लब की अमदी मेरा पाइबी इमा सिंगी थौदांगबु अमुबा काली तैसिनबगी थबक लिसांग सिना चथदुना लागली पुनमक असिना मरम ओइरगा पालिबा सरकार असिना थासिगे कुनगा मंगा फावदा लोइसिन हनगदबनी थासिगे कुनगा तरुक्तगी मेला सिनबा याररोय हाइरी एमसुना लमदम असिदा ज्वारगी इपाक्तगी कन्ननबा लौरलिबा खोंगथांग असिदा लमदम असिगी मियामना सगतपिदुना लमदम असिदा ज्वारगी मेला थिंगबदा सरुक याबियु करिगुंबा लमहेनबा यावदुना मेला सिलंबा थोकलबदी मदुदा थोरपा फफतगी दायित्व मसा मसाना पुजगदबनी हाइरी हौजिक पाउ मेलथना तेन ब्रेकमा जून 13 के अंगनबा अयुक्ता वॉकिंग चलिंगैदा गाड़ीना थोमलंबदगी लेखिद्रबा खंगबोक अवांग लेकाई पार्ट 1 दगे लाइश्रम सनातोन मिशिगा मरी लेनना सेमकिबा जेसीना ngasi खंगबोक न्यू मार्केट वाकन मिफम चथखरे असु कुइरबा फावबा थौदोक असिदा चेनरीबा गाड़ी फागत पंगमदे हाइना खोसाउनरबा मियामना नेशनल हाईवे थिंगबगी खोंजंग चंगसिनख्रे लेखिद्रबा सनातोन माकी लोइना बिगत चलिंगैदा इम्फाल दगी हाइथरकपा सिल्वर मचुगी टाटा सुमो ओइगनी चिंगनाबा गाड़ी अमना खंगबोक वांगबलदा लेबा सरोजिनी ऑयल पंप मनाक्ता थोमलंबदगी रिम्सता लाइकनबा ngamdana लेखिदबनी सनातोल नंबोल हायर सेकेंडरी स्कूल दा ओजा ओइबनी थौदोक असिगा मरी लेनना थौबाल पुलिस दा वाकतुना चेनबा गाड़ी फागत पिनबा तक्सिन खरबनी ngasi लेखिदबगी अस्ति लोयरबा मतुंग चेनरीबा गाड़ी की लिखुन थीदुना फागत पंगमदबगी मायोक्ता खोंजंग असि चंगसिन खिबनी थौबाल पुलिस की एडिशनल एसपी मधुनिमाय कमांडो ओसी आनंद कुमार लाक्तुना मियाम गवारी सनके अमदे मदुबु यासिनबा ngamdabadagi लंबी थिंगबगी खोंजंग अदुमक चथके चेनरीबा गाड़ी फाद्रिबा फावबा मरी लेनबा सिंगदा तक्सिनबा खंगबोक एरियादा लेबा महिरोय सिंगना खोंजंग असिदा सरुक याबा अमदे हयेंग थौबाल डिस्ट्रिक्ट बंद तौबा हाइना सुवारेब लौख्रे केएसए थौबाल डिस्ट्रिक्ट काउंसिल की सेक्रेटरी अमरजीत निंगथौजाना जेएससीना चंगसिलकपा खोंजंगदा केएसए ना सौगतकनी हाइरी नोटबुक सेमनबा डायमंड साइज की चे केजी 100 मरी चनबा बैग मनुंगदा चेंग मानबा ngangleinaba posak khara yauramba thengnare singjamai oinam thingalda leba consum enterprises na puthokpa jackpot notebook ki mapu consum kantana mahusagum ngasi thangal kethel da leba mps stationery dagi che bag ama laurubada bora manungda cheng manba ngangleinaba posak khara yauramba thengrakpani posak adu che chinglakhiba truck ki manungda haplaga che na mathakta kuplaga lona pusilakpa oiramba yai hairi posak asigi matangda mari leinaba singna thigat haningi haina phongdorkli
plastic chain si soidana oigadra naina mai tharaga test tawra yenga Thobal Police Station gi manung channa leiba uyal maning chingi chingdol da leiba ibudau pakhang bagi laisang thugaiduna lai gi paksi de yawba paisa huran kiba laisang asida akai toi tholam ba thawong ibudau pakhang ba thogalu uyal mamang chingna pedaba phongdorakli ngasi paumi singna laisang asida chatuna yenglu bada laisang gi mamang da panba thongnau phakaiduna leramba thingnaki thogalu ki secretary L Suramangol na senglaba mafam asibu mangthokpiduna laisang asibu thajaba mioi kaya da awaba piba tabak matungda tawbiganu mamang da su laisang asigi electric wire kaktat pagaloina na mamang thangba thong phakairambagi thodok lekhre thodo asiga mari leina na police amadi ukal na chingba mari leina ba organization singda su wakalagani hairi Anti-Drug Coordinating Committee na mayay kabachinja ki mayokta changsilakba khongjangi manung chana ngasi mioi ani SP capsule cha magani fumariga kona na fagale khurai khomi dokta leba committee gi office ta pangthokpa pawgi mifam amada joint secretary MD Sanwarna ngasi nungthel pung ani makhairom tabada hangang thong turel mapalda akagnaba paw ama phangbadagi committee gi mioi singna mioi ani phagat kibani guli yolam liba mioi adudi chen khre hari Thasigi Taragamapal Ginumidang Pung Taramakairom Tarandaida Akom Loop Kangre Paki volunteer El Telhaiba Saijang Mamang Lekaida Lebana Makinupi Mapam Sairem Kuldagi Halakpada Yungau Bamioi Ahumna Tangna Tinge Torakiba Todokta Jena Bamioi Ahumadu Maglang Club Athletic Union na Akom Loop Ta Puraktuna Matungda Taudana Babhapta Minakrai Luki President KSH Somarendrana Todok Adu Laibak Tibani Loop Nakup Natigalaba Matung Todok Asida Jena Ribasing Singdra Amukomba Chahi Nipuga Mathoi Salam Awang Lekai Maibam Somorji Chahi Kungataret Salam Maya Lekai Amadi Laurembam Gandhi Chahi Kungataruk Salam Sabalekai Dagi Oiramki Makoy Hung Club na Puraktuna Amukhana Taudanaba Hairaba Matungda Ware Punna Laminare Haki Ndang Chingo Sapada Nipingang Satava Ram Tuan Hinjali Imam Sumaina Sapanga Mokava Nim Tung Sapada Hugi Fubiba the Tuan Bahugi Lumunga the Pochimundi Tuan Matosi Foconina Tasina she am like a team machine Mona Toganova the highway Hunjiga Puna Pamana Fantan Minere have Madhya Pradesh ke Paumi Sandeep Kothari bo mining mafia kangbu amana tamthina mai thar gahat ki bathawong amjuna kanayani da phongdokre union gi president Wangkhemcha Samjaina chair loduna pangthokiba union gi standing committee gi miphamna Paumi ase ki imung manungna nanghori ba awabadasu saruk yabaga loinana laikhidaba ki maphamda minute ani tumina leptuna ikai khumna putki Sandeep Kothari Jabalpur da base tawba Hindi pauche amage local correspondent ni mahakpu haukiba irai numita phaduna pukhraga Jagi Numidangda Hatlaga Hundok Lambani Court Amada Mahana Tangat Kiba case Ama withdraw to highway Yadabadagi mining mafia Amana Hatkibani Hari Hausi Bawi Marathana attend break Amamu UPSC na lauba CBS exam da mai paglaglaba oinam dagi o Krishna Das upaki thoram oinam da pangthokre thoram asida oinam nagar panchayat ki chairperson o budhi oinam mera pai bigi president ibeton su saruyaki o Krishna Das lisingani tara dagi lisingani tara hundoi fauba Indian Air Force ta logistic assistant oina thabak torame ing lisingani tara hundoi da graduation loiduna UPSC na lauba CBS exam thaduna mai pakibani Cambodia da laiba disabled singda mateng pangna bagidamak malemgi laibak kayadagi selgi mateng nibalak pa mioi ama Imphal da thunglare mioi aduki maming deep block hands kawi Netherlands machani Cambodia gi disabled gi damak thabak tawa mioi ni hands ka ngasi akhana na unakiba mada phungdorpugi matungina Cameroons ki makhutagi ningkha tamba Cambodia ama oina na bagidamak sokna kiba lanphamda mioi chakaya sokibadagi ngasi phawba apunba misingi chada taramanga disabled oina landmine Pokhaibi yauna sokiba mioi sing aduda mateng pangna bagidamak haukiba megi ahan bachayol dagi Cambodia dagi cycle na sel gi tengbang nibala kibani mahangna thungla balebak singda yoga tambiram bagaloina na pukjel chawraba singna ngasi phawba US dollar listing amarom sel gi tengbang pirakle cycle da London tana chatkadawri ba khongchat asida US dollar lakh mangarong khongat naba pandam thamli haki I'm cycling from Cambodia to London. We want to raise awareness and funds for people with disabilities in Cambodia, but also all over the world. And the object is to raise $300,000. And the first big project that we want to realize is getting tuk-tuks in Cambodia for people with disabilities.
Manipur da thunglaraba matungda lamdam asidasu yoga tambagi thabak chathabata natana mangna khangdaba kaya amasu yoga gi horakpa moiriba lebak asidagi tamsinaba pandam thamle ngarang international yoga day numit India da yawba phangbada nungaiba poi lamdam asige pukchel chawraba mioi singnasu Cambodia gi disable singidamak khanbiduna angamba sel gi tengbang pibiu haike loinana lamdam asige miyam dasu hiram kaya da appeal tawki. To the people of Manipur, my message is that I feel warmly welcomed. Reach out to me, handsonwheels.org. Send me an email, contact me if you want to do any kind of yoga project together. I'm open for lots of things. So, handsonwheels.org, and just send me an email. Amaromda ISTV News da akanaba pau asi yaukraba matungda Social Welfare Minister AK Mirabaina develop hands bu sagolban sadokpam lekai da pangthokpa chamba thoram amada kauraka maki MLA gi talaptagi lupa lising tara tengbang oina pikre thoram pangthokpam oiriba United Development Club sadokpam lekai gi makai dagi su hands ta lupa lising ani sel gi tengbang pikhe AK Mirabaina phungdokibada differently able singidama maki makai dagi angamba changda mateng pangna bu khonaduna lakli Makoi bu yaifana bagidamak Social Welfare Department na scheme kaya paikhatuna tengbang le develop hands na kathok pagaloina na Cambodia gi differently able singidamak thangjilakli ba khongthang asida pungning thogat po oina mateng pangbani Malemda ladiba disable khudingmakta mateng pangba ngamdrabasu makoi gidamak lepli haiba phongdokpani asigumba pukchel chawba sing masing yamna thorklabadi disable sing hanthaba thakta lei hainaribasi manaba thakta bukhatna bakhonabada mateng oigani haike Imphal da phongba local pau che chronicle ki ahum suba mapokuman thoram ngasi Manipur Press Club ta pangthokre thoramada da Deputy Chief Minister Gaikhangam Works Minister Dr. Ratan Kumar DIPR ki Director Somorjit amadi Amzu ki President Wangkhemcha Samjai yauna myoi kayana sarugya ki Amzu ki President Wangkhemcha Samjai na sarkar na DIPR da mideng changba watpadagi journalist sing yauna khudong chataba kaya mayok nei haike Minister Ratan Kumar na journalist sing na tawriba thabak sing mipum khudimangna ikai khumnagadabani Phongdoki Deputy Chief Minister Gaikhangam na DIPR asi achauba ahongba ma puraknaba sarkar na midyang changli journalist singi phibam phaganaba honabagi tangai fadaba lai phongdoki Haksana the public jari hai sima songa ai maru changda ya changda he ya na ta masi ai ko ni hai to to extra to ko da he election na thawai la umna I was DIPR's importance when at the same time it seems to forget. District AIDS Prevention and Central Unit Imphal East nangasi Porompatalaiba CMO Imphal East Complex da HIV AIDS ki matang da awareness program ama pangthokrai program aduda Imphal East ki DCM Joy CMO Dr. Puspa Rai amade district asigi upadhyaksha P Sundar Susargya ki wangang khiba singna phungdok na khibada HIV AIDS tagi ngakthokna bakhona bada aikoi punna bhab tamina bachangi aran ba wakal tagi punsi mangdana khona si haiki DC Joyna Fondo Kibada HIV AIDS na Suolaba Singda Hantana Yang Loidabani Makoibu Laina Sigi Matangda Ningtina Bab Tahan Bachangi Haiki ISTV Network na Senior Directors Guild Manipurga Khusam Naduna Pangthok Liba National Amadi International ki Thakta Saru Yaruraba Short Film Amade Documentary Film Festival gi Ngasitara Nipalni Janbanumita Film Borun Thochom gi Silent Poet Haiba Film asi Uba Phangbigani Miamna ISTV Sangai Channel da Festival asi ki film sing asi numit khudingi numidang pung 8 makhai amadi pung 10 makhai da Uba Phangbigani loinana mathang numit ki ayuk pung 4 amasung nungtil pung Anidasu hariba channel asimaktada amukhana yengba phangbigani Directorate of Education S na Sintuna Malemgi Yoga gi numit thoram ngarang Nambol Higher Secondary School da pangthokre school asigi yoga gi hall amasu hangdoke thoramasida Education S ki Secretary Dilip Additional Director Valley Ranjan Yumnam Additional Director Hill Mangte Lartekom amasung Education S ki Director N Prabinsu Sargyaki Cultural Forum Manipur na Sintuna ngasi All Assembly Road talaiba Manipur Hindi Parishad ki hall da New Historicism haiba Hiramda Study Circle ama pangthokre thoramatu da forum gi President Naurem Khagendra Madi Study Circle Subcommittee gi Chairman Professor Huirem Bihari na Presiding Member oina saruyaki Manipur University ki College Development Council gi Director Professor Ratan Kumar na wangangloi oina New Historicism gi matang da wangang ki
मसैदा एप्रिसिएशन तौबा नॉलेज संगी खोलिगा अदुगुंबगी लंबीदा यामना फिलोसॉफिकल ओइबा एज वेल एज मसी लिंग्विस्टिक एनालिसिस अमदा यामकन थाजबा पोस्ट स्ट्रक्चरलिज्म हाइबदो मदुदा बेस तौबा कॉन्सेप्ट नि न्यू हिस्टोरिसिज्म हाइबसी थासिगी तांग कुनगी नुमिदांगदा उरिपोक खुमनथेम लेकागी अनिसुबा मैरा संग मांग ताहलंबगी मतांगदा इम्फाल वेस्टर्न क्लब IWC गी इंडोर हॉलदा मियामगी मिफम पांथोक्तुना थवंग अदुबो अकनबा मौंगदा कंडेम तव यावना तोंगान तोंगान बो वारेप सिंग लौरे हाइरि वारेप सिंग अदुकी मनुंगदा लेकाई असिदा मयाई काबा निशा योनबा चाबा जोर सानाबा खुदिमक अमत ओइना थिमिनबा हाइबना चिंगबा वाफम सिंग यावरि बोसेम कोशेम CBSE की क्लास 10 12 की परीक्षा चाद हुंफुदगी तादना फंगबा महिरोय चहुंगलोमदा मना मथुम पिदुना इकाई खुमना उटपगी थौरम अमा ngarang थांगमैबन हिजम लेकाय दा लेबा जोतिन वाइखोंग की युमदा पांथोखरे थांगमैबन असेंबली कंस्टिट्युएंसी डेवलपमेंट फोरम न सिंधुना पांथोखिबा थौरमदुदा इंडस्ट्री मिनिस्टर गोविंदास कोंथौजम IMC की काउंसिलर S बिनारानी अमदे फोरम की प्रेसिडेंट जोतिन वाइखोम सुसरुयाखी हंदक हाइदोखिबा क्लास 10 की परीक्षा मार्क वांगना फंगबा थोंजू बोरोय मखोंगदा लेबा स्टर्न जॉनिटर हाई स्कूल की माइरोय सिंगदा मना पिदुना पुंगनिंग थौगटपगी थौरम पांथोखरे थौरम अदुदा हाना मिनिस्टर ओइरंबा बिजोय कोइजम स्कूल असके मैनेजमेंट कमिटी की प्रेसिडेंट W खंबा अमदे अतै मियोय के आसु सरुयाखी अफबा माइरोय सिंगदा साइकिल पिदुना इकाई खुमनखे थौरम अदुदा डॉक्टर धनवीर लाइश्रमना लंदम असदा लैरिबा ओजा सिंगना माइरोय सिंगबो पुक्सेल सेंगना ताकपि तंबीबा मथौ ताई ओजा अमना तंगाई फदना अफबा ओजागी मगुन चेनब होनबा तंगाई फदे हाइके बिजोय कोइजम ना फुंगदोखिबदा प्राइवेट स्कूल सिंग असिदा ममा बापा ओइबसिंगना कन्ना होनरबसु IS IPS ना चिंगबा लमसिंग असिददी चंगबा उदे हौजिक ट्यूशन की चन्नबी अमा ओइना लुमना लौनरकपसि लाइबक थिबनी अफबा महिरोय ओइगे हारबदी कन्ना होनबा मथौ ताई हाइके भारत स्वाभिमान ट्रस्ट एंड पतंजलि योग समिति मणिपुर की लमजिंग मखादा अहानबा इंटरनेशनल योग डे ngarang पतंजलि योग सेंटर तरेट नारोल सिंथा कांगलोप वांखै कैथेल असांगबे लेजत लाइब्रेरी वांखै मेहुफम लंपाक यांगोल निंगथौ पोरमपात लिगला लेमा वांखै कोइजम लेकाय खोंगमन जोन 1 2 3 4 अमसुंग 5 का खुसमनदुना NS के मल्टीपर्पस हॉल द पांगथोखे थौरमसिदा इम्फाल म्युनिसिपल काउंसिल की चेयरपर्सन एन निमाई शर्मा वार्ड नंबर कुन की काउंसिलर एल तोम्बी स्टेट महिला सह प्रभारी भारत स्वाभिमान ट्रस्ट की एन नीलिमा सुसरुयाके योग सानरोय चामरीना कमन योगा प्रोटोकॉल की साजेल कुनगमंगा उठके Integrated Rural Development and Educational Organization Wangbal amasung Senior Citizen Welfare Forum Manipur nasu Wangbal da leba organization asigi holda malem gi yoga gi numit thoram pangthoke thoram asigi sarukama oina yoga gi paujel puba khongchat amasu chatke tungda pangthokpa thoram da Parliamentary Secretary K Megachandra su sargyake Royal Academy of Law Oinam Nasu Yoga की निमित्त थौरम पांगथोके थौरम असदा ओइनाम नगर पंचायत की चेयरपर्सन ओबुदे स्कोनगी S बीरेंद्र सुसरुयाके सगोलबन सादोपम लेकाय दलेबा यूनाइटेड डेवलपमेंट क्लब न कोनबा मफम दलेबा क्लास 10 अमसुंग 12 की परीक्षा दा माय पाकलबा महिरोय सिंह तरामना ओपगा लोइनाना अचंबा खुदोल पिदुन पुंगनिंग थोगटख्रे थौरम सिंह असि सगोलबन सादोपम लेकाय कम्युनिटी हॉल दा पांगथोखिबनी थौरम अदुदा सोशल वेलफेयर मिनिस्टर AK मीराबाई PWD की एडिशनल चीफ इंजीनियर खुराइजम तेंबा अमदे जिला परिषद मेंबर KS तोम्बिसु थौरम पुसिंग ओइना सरुयाके माय पाकलबा महिरोय सिंह दा सेल यावना अचंबा खुदोल तमके थौरम अदुदा मिनिस्टर मीराबाईना तुंगी युम्बिरेल अमा ओइनबगिदमक हौगलकलिबा नहासिंगदा अफबा एजुकेशन पीबा चंगी मतमगा चुनबा एजुकेशन पीद्रबदी नहासिंग अरानबा लंबिदा चटखिबा याबगी ओइथोकपा लै हाइके इमा कैथेल अहुंगी मथक्ता लैरिबा अहांगबा मफमसिंगदा लाइरिक लाइसु हैरबी थबक फंगौद्रबी नुपीसिंगदा पोतफम फमनबियो हाइतुना नुपी मरुपना दाबी तौदुना लाखिबनी अदुबु इखंग खंगौदना ngasi नुमित 6-7 निगी ममांगदगे कैथेल नंबर 1 गी मथक्ता बैंक सागलिबासी तोकपीदुना स्ट्रीट वेंडर सिंग फमनबा थौरांग तौबियो हाइरि हौजिक सानबगी पाउ
ngasi gi sanabagi pauda defending champion RK Bogena point taret phangduna kungamanga suba KH Ano Singh Memorial State Level Open Chess Tournament ke amugana champion oibagi asa chauna lekhre Manipur Chess Association gi meeting makhada Kwakaithel Chess Club na sinduna Imphal College Multipurpose Hall da rated player kuntragamanga yauna punna chess sanaroi marbudrani thoina saru yaduna chathariba kungamanga suba KH Ano Singh Memorial State Level Open Chess Tournament ki ngasi sanakiba Nepal suba round gi tongan table singda RK Bhogan Lal Gopal Bankim Ningtham Sankar point taruk makai phangkre Sakri Tombi KM Singh Atembi Somokanta point taruk phangkre Nabachandra Sanjoy Koireng Kishan Apollo Sana Sasikanta Chitaranjan Binit point manga makai phangkre Chathariba tournament haying loislagani loisinbagi thoramda Lok Sabha ki MP Dr. T Maina MLA RK Anand amade Kwakaithel Chess Club ki President S Rasina Thoramapu Singwaigani Manipur National Indoor Hockey Federation Cup ki title lokre Indoor Hockey Federation of Indiana Sindhuna Maharashtra gi Nasikta State Nepal na group ani thokna khaidoktuna thasi ki kundagi chatharkiba National Indoor Hockey Federation Cup ki ngasi sanakiba aroiba match ta Manipur na West Bengal bu goal taruk marida maithiba piduna cup asiki title lokhibani Manipur gi mai pakpa ki goal singadu Bikramjit amadi Kiran Kumar na goal ani chankhe atopa goal ani aduna Priyo Kumar amadi Adev na chankhe Athletic Association of Manipur gi nauna thau pugadaba sing khankre Athletic Association of Manipur gi conference hall da pangthokiba election aduda L Ajitpu President TS Mangi S Sarchandrana Vice President Ito Tongbramna Secretary Treasurer na MD Sanatomba bu khankre Manipur Tennis Association na Sinduna Chingmairong Hangang Rotalaiba San Anthony School Tennis Complex ta Advanced Tennis Sanaroi amadi Anoba Tennis Sanaroi Nupi Macha Taraganipal Yauna Puna Sanaroi Humpuga Tare na Saruk Yaduna Chayola Machumna Chatharakiba Summer Tennis Coaching Cum Clinic Lotion Kray India ki Masak Nairaba Tennis Coach amadi Sai Bangalore ki Chief Tennis coach Dr. Stalin Nagrajana Takpitambike Summer Tennis Coaching Cum Clinic Asida AITA Level 1 Tennis Coach Lilian G. Yambam Jitena Dr. Stalin Nagrajan gi mateng pangki Thasi ki tang kundagi Lucknow ta chathar ki bataruk suba National Bobinam Championship ki ngasi aroi banamita Manipur na gold taret silver manga bronze ama puna medal tarahumdoi lobangam kray ngasi pangthok ki ba sub junior kanglup ki kg kuntragani thoi da S Bration kg nifu da N Jamson kg nifu manga da L Sana thoi na gold loki junior boys ki kg yankhai gani thoi da Y Ranjan kg kuntragataruk ta T Somorjit na gold loki junior girls ki kg kuntragataruk ta Lamjing B kg nifu gani pal da Valentina na Golokhi. Sports and Youth Development Association Saida Thawal Athokpam na Sinduna Thawal Athokpam Makalaikai Hekreng Makhong Ground da Team Kungataruk na Group Nepal Thokna Khaidoktuna Chathariba First Saida Trophy State Level Men's Open 9S Side Football Tournament ke ngasi sanakib anma match da Johnson FC na 3 Brothers pu goal 0 da ani shuba match ki sanakibadana YPWA na AFA bu goal mari ani da maithiba pikrai Hayang ahanba match da WFC Moirangkom amadi Nasal Sikhong Sekmaiga sanagani ani suba match da SBR Nongdam amadi WCYC Waithau Chiruga sanagani Department of Youth Affairs and Sports Kuman Lampak na Sinduna Kuman Lampak Sports Complex sa Laiba Bal Bhavan Manake Indoor Hall da Kungamathoy Subas da Level Bhartiyak Competition pangtholagani Thoramasi da Consultant to the Government of Manipur gi Dr. R.K. Nimai Yaski Secretary R.K. Dinesh Amade Yaski Director and Ashok Kumar na Thorama Pusingwekani Manipur Amateur Bodybuilder Association ki President Tongbram Ibochobu IFBF ki Vice President oina khalakpa Association asiki active member RK Rakeshpur North East ki Journal Secretary oina amadi Dr. RK Harishyambu National Selection Committee ki member oina khalakpada mabana nungaiba phungdokrai First Royal Cup Invitation Football Tournament ki ngasi sanaki ba ahanba match da Basai Thangmai Banna All Rank United pu goal amasinoda aniswa match da Atos amadi Tokosal goal amamam chanaduna draw chakrai hayeng ahanba match da Avian House Khongapat amadi Aurora FC Laifam Khunoga sanagani aniswa match da Maibakul FC amadi Angtha Yaripoka sanagani
Hausi loisilakpada ngasi nongoi oiba ai ngasagi pau. ICR lampel patagi phangba pau gi matung ina ngasi gi khwaidagi sabagi chang degree Celsius kunthagani thoi dasmik ama khwaidagi ingba degree Celsius kungomdoi dasmik manga nungsita yabo ising manil gi chang ayukta chada maripu nungthildana chada humpuga manga nongju gi chang chino dasmik manga ni Hausi roi beda maroi ba pau amona ngasi ahing nongyai dagi achumgi economic blockade tawragani haina laukthok khibada ngai ringai da oil pump kaya thonglon khibadagi thau phangna da bahore Manipur da tourism saukhat hanaba maike khudimak tegi angam bathurang lomina batangai fade haina works minister Dr. K.H. Ratan Kumar na phongdokre amade Manipur State Cooperative Bank asi athubada core banking solution leibaga loinana ATM booth ani amadi branch mari hanglagani hairi ISTV na pizza pau matang sa lojere miyang tabiri pasing mo mukha na kurumjari